Mga kalakbay, mayong adlaw. Tanawa unsa kabutbuton si Mr. Jolito Daig sa iyang kaugalingong live. Gagamit og referensya nga kuno ang Hinilistic Diyos maoy nagcompile or nagkulik sa mga scripture. Tanaw na to yang gigamit nga references kaning Britannica Encyclopedia. Atong tanaw nang yang live dara oh. Okay, mao na yang live. Oh. Common Sense TV based on fact ministry. Nawa ha. Atong tanawon nakakita na siya source katong gipangutana nako siya kung kana bang gitawag na og Hinilistic Diyos mao ba gini ang nagather sa scripture. Tanawan ni ha, play na to ni. Diya nga Hinilistic Diyos ang naggather. Paminaw ka wala na, nataas ang tagang istorya. Tara, paminaw. Dara na po. Paminaw ka po, wala na. Kita na na ko. Tara, wala mo ko na. Paminaw. Hoy, paminaw. Britannica nga source. Mao ni akong ipamulong nga koleksyon na nidaan sa mga Hellenistic Jew. Nakasabot na ka, dara ho. Dara, Britannica nga source, dili ni bias. Oh. Gininarag kinuan. Sige. Ayaw, sige, pasikat. Kaya wala na. Tangtang na imong pako. Sige, pasikat. Ato lang bukingon ron. Britannica nga source, oh. Oh. Paminaw. Tanaw na to og kinsa matangtang pako ani karon. Tanawa ha. Karon pa ko kahibalo. Mao ni ang samari nga gitubag ta ka. Nga. Karon pa ko kahibalo nga nituon ng Britannica. Tumitag Britannica di mo tuo. Karon nidawat na. Ikaw na ka. Wala na mong pako. Basahan na. Gisamari na bitaw na ako, gisaba na ako nga sila ang mga Hellenistic Jew mo ni sila nag-gather sa scriptures. First and second. Asa imo samari basahan na. Ebidensya dia. Basa na i-research na. Ikaw pagtuon ni. Kataas na ni. Ipasang link kay ako anang tanawon dire. Link. Ipura ka ba lang pasag? Yes, kanang link kay mong gigamit. Di ka kabalo mo pasag link paitasad. I-click lang ko ano mo. Paminaw bitugok wala ni nakalagin ning laptop na ko sa Facebook. Panyedek daw. Mutana sa ko. Unsa man ang imong source nga gigamit Britannica Encyclopedia? Britannica, latawa. Basahi kog statement sa Britannica Encyclopedia diha nga the Hinilistic Diyos gathered the scripture. Sige. Gibasa ni bitaw nako. Asa man? Basahan dia. Kapila na ko sige basa sige na nako sa bari. Saan? Nag-picture sa Santo Papa mong gi-skip skili daw. Apostol Paul na ko. Apostol Paul daw. Mao ni kani diri niya nagikuha kani New Testament literature. Mao na. Kani dili na Apostol Paul Mr. Daig. Saint Paul the Apostle, dire Apostol Paul. So ayaw limbungin ni mga tao. Ha. Ngano man gyud di ba juga mo tahod og santos? Kay Apostol Paul aya dili saint. Sige. Apostol Paul. Tanawa na. Apostol Paul yan. Basahan niya ang statement. Hinilistic Diyos, gather the scripture. Basa! Tengon magad ka itong i-intro, bro. Basahan ang statement niya. Basa! Ayaw kung paibog-iboga ng scroll lang. Pagbasa niya ang statement karon na Hinilistic Diyos gather the scripture. Sige. I-control F, bro. I-control F, bro. Bro, Daig. I-control F. Then i-type na. Paminaw. Wala na guys. Scroll pa na. Paminaw na ko. Uy, ayaw pagpasikat kay wala nang pakuan yung pasikat, no? Sige, basa. Paminaw ay pagbinugok. Paminaw, usa magkatawanan ko paminaw, no?
New Testament history. Mo The ni. Jewish and Hellenistic matrix background. Mo ni siya. The historical background of youth. Mo ni yung gigamit oh. The New Testament history, the Jewish and Hellenistic matrix background. Sige. Play na to ni, gingon niya. New Testament at its time must be viewed in conjunction with the Jewish matrix from which involved the Hellenistic Greek cultural world into expanded during a period of Jewish religious. Then it gingon dili padayon siya dili whoever to separate the phenomena of Jewish and Isa. Naadya po'y putol, gibasa, wanya gibasa, Jewish matrix. Kaniniya, kining period of Jewish, dayon religious propaganda. Ang religious propaganda kaniniya, wanya basahan, diretso ra siya aning, it is difficult however to separate phenomena. So, limbong. Play. background because the Judaism out. Okay, napato. Ano to? Out of which? Paminaw, magkasabot ka. Paminaw. Because the Judaism out of which the Hellenized world, the conquest Alexander the Great culminated in Didiretso ra Hellenized word. Didiretso ra siya Hellenized word. Tanawa ha, which tanaw na to ha. Hellenized word, wala niya basa Judaism out of which the church arose was a part of a very, wala niya, diretso ra siya aning Hellenized word. Tanaw na to ha. Muna yung kwan. Gani wala. Greek culture. Greek culture. Collecting the scripture. Collecting the scripture. Tanaw na to ha. Tanaw na to, nabay Greek culture collecting the scripture. Pasahon na to ni. Tanaw na to. The historical background of the New Testament and its time must be viewed in conjunction in which Jewish matrix from which it developed and the Hellenistic Greek cultural world into which it expanded during a period of Jewish. Tama ha. Jewish religious propaganda, nabasa ganina, it is difficult however to separate the phenomena of the Jewish and Hellenistic background. Tanawa ha. Because of the Judaism out of which the church arose was a part of very Hellenized world. The conquest of Alexander the Great. The Great. Culminated in 331 BCE, before Christ era, and the subtle but strong influence of Greek culture, language, and costume that was spread by his conquest united his empire. Wajoy nabasang collecting, iyang gisumpay collecting the scripture, wala ya mo. So, tanawa ha. Ako pa siyang question regard sa ani. Tanawa Asa basahan karong kay putol-putol man. Piting atik-atik ni mo ha. Lagi ba? Dili dahil siya musugot og atik-atik. Pero siya ray nangatik. Tanawa ha. Atong ipadayog basa. Kaning niag nabay collecting the scripture din eh. Diha to yung gibasa sa atong kuan. Kining ni ang gitawag na tog empire. So diya ha, empire. Jewish in both Palestine and the diaspora dispersion. However, wala lagi afflicted by Hellenism. As the ideas of cosmic Judaism and rich religious imagery derived in part from Eastern influence as a result of the Greek conquest. Greek words were translated into Hebrews and Aramaic even in connection with kamo na lay basa ana. Tanaw bisag basahon niya na wa joy collecting na itabo. Basta ang punto lang kaning diri dapit sa gitawag niya gibasa niyang influence Greek culture language na dili
Jewish Hellenistic collecting the scripture. Ya, kay collecting man atong iatras gamay niyang live oh. Oh, atras ato niya. Nag-picture sa Santo Papa. Atras ato niya. Born into expanded during a period of Jewish religious. Then it Gingon dili, nagpadayon siya dili. Whoever to separate the phenomena of Jewish and Hellenistic background because the Judaism out. Okay, napatong. Ano? Oh. Paminaw, para magkasabot ka. Paminaw. Because the Judaism out of which the of Hellenized world, the conquest dito na Alexander the Great culminated in sa Nawa. Greek culture. Oh. Collecting the scripture. Wala yan mo. Walay collecting Basahan the karon kay scripture. putol-putol man. Walay collecting the scripture. So makita na to, walay collecting the scripture. Wala ya mo. Ang naa sa atong gibasa ganina, influence of Greek culture, language and costume, dili collecting scripture. Grabe kabut-buton. Anya mayangon ra siya. Ayo ko gatika-tika kay sir day mangatik. Onya sa mao Japon nga Britannica. Aw na to niya. Onya New Testament canon text and version. Kung Hellenistic Diyos bagay naghipos aning kanang sa New Testament lang. Nagingon diri oh. Tanawa ha. Now nagingon oh. The historical and theological process the church selected these 27 writings as normative for its life and teaching, especially in its canon. Di ba? So, kaning giingon nga 27 writings as ang simbahan, the church. Kinsa man yung simbahan na nga panahon sa mga apostol ug ni Kristo makatrisbak kaniya. Hellenistic Diyos baning niya, kaning niya ang giingon no, the church is selected 27 writings. Mao di ang simbahan. Niya itong basahon. Mao Japon. Britannica Japon. Narao? Tanawa ha. The Roman Catholic Church traces the history to Jesus Christ and the Apostle. So, klaro kayo tanan. Nga ang kana din simbahan nga Romano Katoliko makatres di ay na siya sa kasaysayan balik ni Jesus Christ o sa mga apostoles. So kanang church nga giingon dia nga nag-collect sa 27 ka mga libro Katoliko dili sa Badista wala lagi mo'y ambag sa Biblia